Dobrodošli na Open Talk podcast. Naš današnji gost je magistar nutricionista, vlasnik Nutrivisiona i nutricionist mnogih elitnih sportaša. Ujedno moj prijatelj i moj nutricionist Roko Marović. Hvala ti, Aleks, na ovom lijepom uvodu. Drago mi je što si me pozvao. Nadam se da će ljudima biti zanimljivo i zabavno. Hvala tebi na dolasku. Spomenuo sam taj Nutrivision sad u uvodu. Nutrivision je, za one koji ne znaju, najbolji nutricionistički centar u Hrvatskoj. To ti kažeš. Ja sam uvjeren da je to, koji ima jedan zreli, streloviti rast gdje praktički sama neka sportska elita poput Ante Budimira, Ivana Rslana, Darka Stošića, Filipa Pejića i još mnogih olimpijaca i tenisača su bili dio Nutrivisiona i dalje su dio Nutrivisiona. Zanima me kako je krenula ta priča, naravno jako lijepa priča, jako zrela priča. Zašto Nutrivision, zašto ime Nutrivision, kako to sve? Uvedi nas u priču. Da, priča kreće negdje 2016. godine u ljeto, kraj ljeta. Kolega Nikola Talan i ja smo bili, dobro, sad smo kolege i bili smo kolege na studiju, zajedno na godini, gurali jedan drugog, bliski prijatelji, neka pozitivna konkurencija tijekom faksa i završili smo taj preddiplomski studij. I onda nekako bilo je puno apsorbiranog znanja, a nismo bili uključeni u mnogo projekata, u neka znanstvena istraživanja, radove i to, gdje bi mi mogli ispoljiti to znanje u neku praksu. I nismo imali puno prakse, iskreno govoreći. I onda smo odlučili nešto pokrenuti sami. Hajmo sve to što smo naučili pokušati prenijeti ljudima. Na koji način? Otvorili smo prvu Instagram stranicu. S tim smo krenuli. A sad motivi koji su bili, ne samo ti. Također motiv je bio i to što u to vrijeme nije baš bilo puno kvalitetnih informacija u medijima, na internetu. Dakle, netko kad je htio nešto saznati o zdravoj prehrani, pa nije imao baš neko mjesto gdje bi to mogao vrlo lako pronaći. A bilo je puno dezinformacija, znaš, prehrana prema krvnim grupama, gluten je problematičan, ne znam, crveno meso, kancerogeno i milijun mitova na koje su ljudi mogli naići na internetu, u člancima, u novinama, gdje god. Onda smo odlučili na neki način stati tome na kraj i pružiti kvalitetnu informaciju, a istovremeno smo i mi na taj način vježbali kako komunicirati sve te znanstvene informacije u nešto što je ljudima probavljivo i shvatljivo. Eto, to su otprilike bile neke premise u tom trenutku. Dakle, rujan 2016. čini mi se, eto, skoro 7 godina već. Koliko ti imaš godina? 28,5. Da. Svaka čast. Da. Mnogi se boje krenuti voditi treninge nakon faksa, kamoli pokrenuti neku ovakvu priču za vrijeme studija u realno jako teškoj i zahtjevnoj instituciji. Ne čak ni toliko, usudim se reći, još prihvaćene, koliko smatram da bi trebala biti, kolika je zapravo važnost nutricionista i nutricionizma kao, ajmo reći, znanosti u cijelom društvu. Da, dobro si to rekao, slažem se, nismo dovoljno priznati niti zaštićeni. Nemamo svoju komoru kao što imaju medicinari, tako da se zapravo svatko može nazvati nutricionistom i svatko može pričati o prehrani i slagati planove prehrane i pokušavati utjecati ljudima na život na taj način. Međutim, to je često kontraproduktivno i neodgovorno ponašanje, bih rekao, i može biti izrazito i opasno u nekim kompleksnim situacijama kada se zahtijeva možda dijetoterapijski pristup, kada ima neku konkretnu bolest. I onda se igra sa zdravljem osobe, nisam baš siguran da bih se dao u ruke nekome ko nije kvalificirani nutricionist. Da, danas svako ko pročita neku knjigu, neki članak, smatra da je naučio sve o prehrani, ima potrebu to komunicirati dalje svojim bližnjima, kolegama na poslu, prijateljima u nekom sportskom klubu, teretani, gdje god. I to je problem. Ne znam, nekakva pjevačica koja izgubi 15 kg ima potrebu napisati knjigu o prehrani. Razumijete što želim reći? To je ogroman problem, zato što super je da se o prehrani priča svakodnevno. I neka se ljudi educiraju, ali problem je što svakodnevno smo bombardirani sa brojnim dezinformacijama. Lako za mene, ja ću lako odijeliti od toga što je kvalitetno, isfiltrirati upravo to, ili vi koji imate taj neki objektivni kritički pristup, ali većina ljudi ne, teži nekom senzacionalizmu. Usvojit će nešto što i žele čuti. A što ljudi žele čuti? Pa ne znam, izbaci ovo, promijenit će ti se život na bolje,
promijenit će se sve za 180 stupnjeva, pomladit ćeš se u tjedan dana, 10 godina ili ne znam, smršavit ćeš u mjesec dana 15 kg ako izbaciš jednu namirnicu. 8 kila, 8 tjedana. Ili to. I to je onda ozbiljan problem. A na nama nutricionistima je da budemo što bolji, da se što više borimo i trudimo prenijeti kvalitetnu informaciju, ali ne smijemo ni mi biti preznanstveni, predosadni. I ne smijemo ni mi prodati pod navodnike dušu, da bismo ispromovirali, ne znam, neki dodatak prehrani ili neki prehrambeni proizvod, jer ne znam, sami ne možemo dovoljno zaraditi svojim radom. Tu isto treba ostati moralan, strpljiv i na pošten način iskomunicirati zapravo tu svoju struku koju predstavljaju. Da. Tu si dobro bio spomenuo kako svi danas pročitaju nešto i odmah se smatraju stručnjacima. Taj problem ja mislim da imamo i mi u struci kineziologije, di isto nismo zaštićeni. Bilo ko može početi raditi bilo šta u tom području. Sad ono što je zanimljivo je, dotakli smo se sa prijašnjim gostima teme gdje kondicijski treneri u ozbiljnije nekoj organizaciji tipa reprezentacije i slično ponekad jednostavno budu primorani voditi taj nutricionistički dio jer nemaju svi savezi ni novaca ni ovo ni ono. Koliko ti smatraš da je važno da na toj poziciji bude baš nutricionist? Magistrirani, doktor znanosti, baš da je iz tog područja. Pa bilo bi dobro za početak da sve, ne znam, reprezentacije timskih sportova imaju nutricioniste, a nažalost nemaju. I to je ozbiljan problem. Jer zamislite, pričamo o vrhunskom profesionalnom sportu, pričamo o svjetskim prvenstvima, europskim prvenstvima, olimpijskim igrama. To je nevjerojatna scena. To je sam vrh svjetskog sporta, pa valjda ćeš poduzeti sve što možeš da utječeš na taj sportski uspjeh, da povećaš šanse. Jer to je nikakav ulog u kondicijske trenere, u izbornika, fizioterapeute, liječnike, nutricioniste, sportske psihologe. To je nikakav ulog naspram onog što ti donese prvo, drugo i treće mjesto. I financijski i neki zalog za budućnost i promocija vlastite države u svijetu. I meni je žalosno kad ja čujem, vidim da reprezentacije timskih sportova nemaju nutricioniste u pravilu. Ok, imaju kondicijske trenere, imaju fizioterapeute, često i liječnike, ali nutricioniste gotovo nijedna i sportske psihologe rijetko koja. I volio bih da budu nutricionisti zastupljeni. Ne moram biti ja, moje kolege ima toliko kvalitetnih mojih kolega koji bi mogli obnašati tu funkciju i pomoć reprezentaciji. To ne znači da oni svi moraju biti na nekom režimu, ma samo neka 2, 3, 4 smjernice komunikacije sa glavnim kuharom može puno utjecati na izvedbu. Da, bi li trebao biti kvalificirani nutricionisti ili neki samoprozvani, naravno ništa nije crno-bijelo i ne možemo reći da apsolutno svaki kvalificirani nutricionist je odličan i adekvatan za obnašanje neke uloge. I zaista nije to utopijski svijet. Vjerojatno postoje neke osobe koje nisu završile fakultet nutricionizma, a bolji su nutricionisti nego neki koji jesu. Ali u pravilu, realno, vjerojatnost je na strani ovih koji su završili fakultet. Tko je tu kriv zapravo? Da li je fakultet kriv, da li je... Mislim, glupo je upirat prstom, ali zašto nije to zastupljenje? Zašto niste, jer realno, pa meni je ono to, ok, ja sam u rekreaciji, ali Ačić će se tu sigurno složiti. Ide ono, pa čak bi možda rekao, prvo prehrana, pa onda trening, pa onda sve ovo ostalo, jer ako ti ne daješ tijelu šta ti treba, kako ćeš imati te neke vrhunske izvedbe na terenu, na borilištu ili... Slažem se s tobom, ja u potpunosti, ali nažalost to drugi možda ne shvaćaju. Možda ne shvaćaju kolika je važnost prehrane. Možda se boje tog nekog opterećenja, režima, ali kažem, ne mora to biti neki režim. To mogu biti samo male prilagodbe ili različite opcije. I old school neki pristup je da šta će meni neko pametovati o prehrani. Ili smatralo se da, ne znam, da trener mora pričati o prehrani, odnosno da može pričati o prehrani ili liječnik. Jer ja, svjedočim, rekao sam, nema nutricionista u hrvatskim reprezentacijama, ali tu ulogu nutricionista pokušavaju preuzeti ili kondicijski treneri, ili čak izbornici, ili liječnici. Ja ne kažem da oni ne znaju, ali daj stavi pravu osobu. Daj stavi pravu osobu za to. Da. Drago mi je šta smo načeli sad sljedeće pitanje, sljedeću temu, a to je, mislim da je vrijeme da razbijemo neke zablude po pitanju prehrane športaša. A ima ih. Ona, po meni,
koja se najviše spominje je da sportaši ko da nisu ljudi i ti kad imaš nutricionista i ti kad si na sportskoj prehrani ne hraniš se normalno. Ja sam milion puta dobio to pitanje kad sam rekao da imam nutricionista. Prvo pitanje koje dobijem je dobro, kad ćeš početi jesti normalno? Mislim da je jako bitno naglasiti da je to zapravo normalna prehrana, da je taj neki balans između zdravog i nezdravog, tek kad to postignemo, onda se normalno hranimo. I ti si meni milijardu puta spominjao taj balans, 80-20, i ja kad sam to počeo primjenjivati, vidio sam koliko sam ja sretniji i zadovoljniji, koliko sam zapravo bolji tamo gdje trebam biti bolji. Možete molim te objasniti svima šta je sportska prehrana i da smo i zapravo mi samo ljudi, da smijemo jesti bombone i čokolade i kekse i koje sam ja imao u svojoj prehrani. Da, dosta ovako zanimljiva i zastupljena problematika, taj nezdravi odnos prema hrani koji se razvija ne samo kod sportaša, nego generalno u cijeloj populaciji. Jer ljudi vole dijeliti hranu na zdravu i nezdravu, a zapravo sva hrana je zdravstveno ispravna ako se nalazi na policama jer prolazi nekakve kontrole ili tako. A ono o čemu možemo pričati u kontekstu je li zdravo ili nezdravo je prehrana. A onda ovisi je li prehrana zdrava ili nezdrava, ovisi o tome koliko su zastupljene cjelovite namirnice u prehrani. U kojoj dozi i u kojoj frekvenciji. I sad neko će reći pa super, cjelovite namirnice, što ih je više, to je prehrana zdravija. Ok, ja ću samo cjelovite namirnice. Ali to ako dolazi u ekstrem, dovodi do ortoreksije. A to je opet poremećaj po meni. Gdje je osoba preopterećena zdravim hranjenjem i konzumacijom nutritivno vrijedne hrane. I gdje osoba stvara nekakav negativan, nezdrav odnos prema hrani i boji se konzumirati bilo koju namirnicu koja nije cjelovita i dijeli hranu na čistu i nečistu. I to je ozbiljan problem koji se javlja u društvu, pa tako i kod sportaša, malo češće kod sportašica i malo češće u sportovima gdje je jako bitno voditi računa o svojoj kilaži, gdje se moraju zadovoljiti neke težinske kategorije. Pričamo o borilačkim sportovima, ali negdje je estetika jako bitna u gimnastici, recimo, ili umjetničkom klizanju. Tako da je to ozbiljan problem i ono što treba naglasiti da je apsolutno sva hrana dopuštena. I kao što si ti rekao, ravnoteža, 80-20, ok, to je neki po meni minimum, 80% da budu cjelovite namirnice, 20% bilo koje, ali za nekog je 90% i dalje ugodno hranjenje gdje uopće nema neke patnje, opterećenja. Primjerice tebi, Alex, ja sam uvjeren ja sam tebe morao na neki način silit da jedeš prazne kalorije, da uživaš više u hrani, jer si bio zaista malo kao i robot nekad. I možda si imao taj blago nezdravi odnos prema hrani, gdje si dijelio se na zdravu i nezdravu, na ovo je dobro, ovo nije dobro. I onda sam ti objasnio da sve može biti zastupljeno, samo da dominantno će imati te cjelovite namirnice. Ali kod tebe funkcionira 90-10. Možda češće kod ljudi 80-85, 15-20, ali negdje 90-10 je maksimum, sve iznad toga vrlo vjerojatno je opterećenje za ljude i može doći do ortoreksije. Jer ne možemo braniti namirnice sportašima. Nekad je i teško cjelovitim namirnicama zadovoljiti sve kalorijske potrebe prvenstveno. Jer sad zamisli, sportaš ima 2 treninga dnevno. Potrošnja može biti nekad i 4,5, 5 tisuća kalorija u sportovima izdržljivosti. A jako je teško zadovoljiti sve te kalorije i ugljikohidrate samo s cjelovitim namirnicama. Zašto? Zato što cjelovite namirnice su izvor vlakana. Vlakna izazivaju veliki osjećaj sitosti. Super generalno u kontekstu kontroliranja kilaže ili prevencije debljanja, jer osjećaj sitosti je veći kroz dan, pa eto, spontano ćeš manje pojesti kalorije. To je super za neku, gospođu od 50 godina koja živi sjedilački način života ili ima 20 kg viška i trebala bi smršaviti. A za sportaša je to nekad pogrešna strategija, jer neće uspjeti unijeti sve te kalorije koje su zapravo primarno što moraš napraviti da bi se mogao oporaviti. Dovoljan unos ugljikohidrata, dovoljan unos proteina, vode, pa onda možemo ići na elektrolite i druge mikronutrijente. Ali nekad upravo taj burger ili ta pizza ili ta krafna ili šta god će ti pomoći da uspiješ unijeti sve te kalorije kako bi se tijelo moglo oporaviti. Za dušu. Da. I još će ti biti i predstavljat će ti emocionalnu ugodu. Jer zdrava prehrana nije samo zadovoljavanje naših fizioloških potreba, nego zdrava prehrana je ona koja ti omogućuje također i sretan društveni život i jedno mentalno zdravlje.
Jer ako se ti sahraniš ortoreksično i zabrinjavaš se sa bilo kojim praznim kalorijama i samo vodiš računa da unosiš nutritivno jako vrijednu hranu, fiziološki na papiru to zvuči super, kad gledaš kao utjecaj na stanice, organe, ovo, ono, ali je li to negativan utjecaj na tvoje mentalno zdravlje? Je li to negativan utjecaj na socijalni aspekt tvog života? Hoćeš li ti zbog toga, zbog takvog stajališta i pristupa na nekom rođendanu reći ne, ja ne smijem jesti tu picu? Ili u nekom društvu reći nekom je rođendan, ti ćeš reći ne, ja neću pojesti taj komad torte. To je nezdravo. To je onda nezdrava prehrana. Dakle, zdrava prehrana mora zadovoljiti apsolutno sve faktore. Šta misliš o onom kad je u pitanju radu u teretanama, pa sad rekreativci, osobni treneri, on uvijek se povlači to 70-30, da je 70% uspjeha zapravo prehrana, a da je 30% sami trening. To ne znam, ja to slušam već 10 godina. Od kad sam ja negdje u tom nekom svijetu, pa šta ima za reći na to? Ti si dugo u tom svijetu, možda na tvoje godine. Gledaj, teško je sad u postocima pričati. Baš je teško reći, može opet to individualno. Definitivno bez treninga, bez podražaja koji se događa tijekom treninga, ne može doći do tjelesne promjene. Mislim, može doći do gubitka kilograma, jer je to stvar matematike. Ali ako pričamo o nekom napretku tijela, u snazi, jakosti, ne znam, kardiovaskularnoj funkciji, šta god, bez podražaja je to nemoguće. A zbog toga je potreban strukturirani trening. Dobro isplaniran, po mogućnosti od strane kineziologa, kvalitetnog, jel? Sad, postotak teško je reći, a gdje je tu san onda? San nismo spomenuli. Mislim, kad gledamo sad neke potrebe po Maslowljevoj nekoj hijerarhiji ili bilo kojoj, mi najmanje možemo bez kisika, realno. Pa onda vrlo vjerojatno bez vode, pa onda dolazi san, pa onda dolazi tek hrana, pa onda kretanje, peto možda. Ali da, teško je sad to govoriti u postocima. Ali činjenica je da dosta ljudi trenira, možda ne na najbolji mogući način, ali su u treningu nekako, možda grupnom, šta god, škola trčanja, bilo šta, sve je dobro. Ali onda sve to pod navodnike pokvare prehranom, koja im nije kvalitetna, dobro uravnotežena, niti individualno prilagođena. Kad kažem prilagođena, mislim i na unos kalorija, mislim i na unos proteina, na tajming obroka, broj obroka u danu, jer neko je čuo moram 5 puta se dnevno hraniti, a ne odgovara, možda mu je 3 super. Ili joj, navečer se ne smije puno jest, a možda njemu odgovara ne jest u prvom dijelu, da kužiš. Znači, često ljudi individualno ne mogu sebi prilagoditi prehranu, da dugoročno to bude održivo i da bude zdravo i da bude podrška podražajima njihovim životnim. Da prehrana omogući da se iskoristi taj podražaj s treninga u kontekstu razvoja tijela. A ja mislim da je glavni razlog tome što ljudi zdravu prehranu gledaju kao dosadnu. Također je to. Jer svi imaju piletina, riža, postni sir. Da, ali i ubije ih, ja mislim, ta činjenica da se moraju posvetiti nečemu, pogotovo kad su neke nagle promjene, kad ideš iz tog stvarnog menze, ne znam, McDonald's i fast food i sad ti jednom trebaš preći nešto što je skroz drugačije i mislim da to ljude plaši. U početku, pa možda i vrijeme, ne znam, ja znam sebe, on me uvijek zna, ja imam malo problema tak s prehranom i onda mu znam reći, a nemam vremena. On kaže, pa u 11 odim, složi si nešto za sutra, 2-3 obroka i to je to. Tako da dosta se ljudi i na to vade i to je veliki problem isto. Izlike, a na kraju je sve stvar prioriteta. Da. I može se sve, ako neko nema vremena, onda uzme, ne znam, nedjelja pa pripremi obroke za 3 dana unaprijed taj tjedan. Meal prepping se napravi, možda samo u sat vremena možeš napraviti 6 glavnih velikih obroka za sljedeća 3 dana. I eto, već si povećao šansu da ćeš se zdravo hraniti sljedeća 3 dana. Tako da, nekako planiranje, organizacija, osvijestiti se po pitanju važnosti prehrane i shvatiti da to nije režim, da to nije terapija, nego da je to zdrav način života, stil života. I da je to nešto normalno i prirodno za čovjeka. I da, postepeno promjene, ništa naglo. Teško je sad iz jednog ekstrema, ako ti je prehrana 1 od 10, kvalitetom sad ići odmah 10 od 10. Crno-bijeli svijet koji je neodrživ. Da, ima smisla. Ovako, s obzirom na, sad smo se bili malo dotakli te rekreacije, sad vratili se malo u vrhunski sport. Uzet ćemo evo za primjer borilački sport, pošto je i Jaco ovdje s nama.
s obzirom na tu neku brutalnu energetsku potrošnju sportaša, koliko su važni ti makro i mikronutrijenti u svemu tome i koji je neki sastojak, ajmo tako nazvat, ili suplement bitan za sportaša da ga drži na nivou. Da, kad govorimo o makronutrijentima, za ljude koji ne znaju, to su ugljikohidrati, proteini, masti, izvori energije u ljudskoj prehrani, ali za oporavak su primarno bitni ugljikohidrati, osobito u sportovima izdržljivosti, naravno uz proteine. Dakle, ugljikohidrati i proteini su primarni za oporavak, a masti naravno treba biti zastupljene u prehrani, ali ne gledamo ih nužno u kontekstu oporavka nakon treninga, već imaju neke druge uloge za ljudsko tijelo, esencijalne, dakle ne možemo bez masti. Sad koliko tih ugljikohidrata, koliko proteina, generalno kalorija u danu, to mora biti individualno prilagođeno. Mora se otprilike znati koja je to energetska potrošnja koja se događa, pa na osnovu nje i planirati energetski unos. Ne mora se brojati svaka kalorija. Možda u početku nije loše brojati, čisto da osoba shvati otprilike koji je to raspon kalorija koje odgovaraju njoj u prehrani da bi održavala ili održavao neku tjelesnu masu ili da bi se oporavljao od napora. Ali ono što je ključ je razvoj tog nekog zdravog prehrambenog ponašanja, zdravih navika, edukacija gdje sportaš nauči zapravo kako slagati obroke u danu, koje su to komponente svakog obroka, koliko obroka u danu mu odgovara i koje su to količine. To je ključ dugoročno održive zdrave prehrane. Ugljikohidrati, rekao sam, što je sport većeg intenziteta, odnosno što je viši puls i što je dužeg ekstenziteta, što dulje traje u tom višem pulsu, to će potrošnja iz ugljikohidrata, odnosno iz glikogena koji je izvor ugljikohidrata u tijelu biti veća. Samim time će i potrebe za oporavkom biti veće, odnosno za unosom ugljikohidrata u satima ili vremenu nakon treninga. Tako da, eto, sportaši, sportašica sportova izdržljivosti kao što su neko dugometražno trčanje tipa polumaraton, maraton, pa i 10 km, biatloni, triatloni, ne znam, biciklizam, plivanje dugo. Svi oni imaju veliku energetsku potrošnju i trebaju unositi ogromne količine ugljikohidrata što nekad nije lako. A svi sigurno imaju malo povećane potrebe za proteinima u odnosu na populaciju koja nisu sportaši ili koji nisu tjelesno aktivni. Prije se smatralo da su proteinske potrebe manje nego što zaista i jesu, nego što nam zaista treba. Tako da smo možda su ljudi bili prije 15, 20, 25 godina u deficitu sa proteinima, s unosom. A danas nekad i pretjeruju. Jer evo, svjedočite tome u medijima, u javnosti, stalno proteini, toliko je proizvoda obogaćeno proteinima, toliko je proteinskih produkata na tržištu, je to nevjerojatno. I na kraju svi samo razmišljaju o proteinima, ali ok, smatram da su važni, esencijalni, odnosno svakodnevno trebamo zadovoljati svoje dnevne proteinske tjelesne potrebe da bi se tijelo moglo oporavljati, da bismo zadržavali mišićnu i organsku masu koju imamo ili povećavali mišićnu, recimo, jer stvaramo takav podražaj treningom. Ali te potrebe nisu nešto ekstremne. Za sportaše od 1.5 do 2.0 u pravilu će zadovoljiti sve. Na deficitu jesu malo veće, da bi se prevenirao katabolizam i sačuvala mišićna masa, ali te potrebe nisu 3 grama po kilogramu tjelesne mase, 3,5, 4, što mnogi muškarci, čak sportaši, muški sportaši, pretjeruju u tome istom. Mikronutrijenti, prvenstveno gubitak se događa elektrolita, onako znojenje, pa se gubi natrij, malo magnezij, čak kalcij, kalij, pa i fosfor. I da, treba obratiti pozornost na to nadoknađivanje, ali u pravilu će cjelovita prehrana, zdrava prehrana zadovoljiti sve te potrebe i omogućiti adekvatan oporavak. Naravno, u ekstremnim situacijama gdje je baš povećano znojenje može pomoći neki izotonik, elektroliti, sigurno. Ali u pravilu ovako sve ostalo, zdrava prehrana kontinuirana je ok. Pitao si me za neki suplement. Da. Ja sam sad govorio o proteinima da ljudi odlaze u ekstrem. A svakako nije loše imati uvijek whey protein kao neku rezervnu varijantu u kući. Jer nekad, eto, toliko ćeš imati obaveza, bit će takve okolnosti da nećeš uspjeti pojesti dovoljno ribe, mesa, jaja, mliječnih proizvoda i zadovoljiti svoje proteinske potrebe hranom. Da. Pa ok, onda ćeš posegnuti za whey proteinom, nikakav problem. Ništa ne zdravo, dapače, jako korisno, praktično, pa i pragmatično. A neki drugi suplement ovako, za oporavak, pa možda magnezij. Mnogi sportaši su deficitarni na magneziju
generalno i ljudska populacija. Kako bi savjetovao unos toga? U kojem periodu, zašto? Pa možda nije loše čak većinu magnezija suplementiranog unijeti u zadnjim satima pred spavanje, jer će opustiti organizam i pomoći lakšem usnivanju i bolje kvaliteti sna. A tu treba paziti na oblik. Mnogi ljudi uzimaju pogrešne oblike zato što uzmu najjeftinije magnezij na tržištu, onaj u šumećim tabletama, to su oksidi ili karbonati, to se jako malo apsorbira, jako je mala niska biodostupnost. Citrat je ok, a najbolji su ovi kelirani oblici. Magnezij bisglicinat je super oblik, čak magnezij treonat je zanimljiv oblik, tako da, eto. A spomenuo si bio, odnosno cijelo ovo pitanje je bilo oko tih makronutrijenata, pa sam se sjetio, postoji jako puno danas tih stranica gdje upišeš, ne znam, svoju visinu, težinu, koliko si aktivan, ovo ono, i neki svoj cilj, tipa, ne znam, održati tjelesnu masu, skinuti kile, dobiti ovo ono, i onda se bacaju ti neki izračuni kalorija i onda tih makronutrijenata koliko bi čega treba unositi u dan. Koliko je to legit, ajmo reći? Pa nisam siguran da je to baš najindividualnije postavljeno, jer to izbacuje u postocima ili? Ne, u gramima, baš sve bude kao koliko proteina, koliko ugljikohidrata, koliko masti. Ako je u grama, ako se gledaju grami po kilogramu tjelesne mase i ako se dosta varijabli uzme u tu jednadžbu da se objasni, odnosno unese i kojom vrstom aktivnosti se osoba bavi, da nije samo spol, dob, tjelesna masa, ne znam, visina, a kad bi se još ubacio i postotak masnog tkiva i kad bi se točno ubacila vrsta tjelesne aktivnosti, trajanje iste i frekvencija na tjednoj bazi, onda bismo bili točniji u izračunu kalorijskog potrebnog unosa i ugljihidratnog i proteinskog. Ali ono što je najpreciznije računati su proteinske potrebe. To je najlakše izračunati. A ugljihidratne mora se uzeti u obzir puno varijabli. To može biti ok, neka početna nit vodilja, da se zna otprilike koja je to brojka kalorija koja bi se trebala unositi i broj proteina, ugljihidrata i masti. Ali kažem, ne mora biti točno i u pravilu sve te jednadžbe su uvijek netočne jer jednostavno se ljudi razlikuju. Samo različita crevna mikroflora, odnosno dobre bakterije koje imamo u našem debelom crijevu mogu utjecati na to koliki će biti naš bazalni metabolizam i naša energetska potrošnja ili iskorištavanje energije iz iste hrane. Tako da već se tu možemo razlikovati, ne znam, 3-4%. Pa onda možemo pričati o onim spontanim nekim aktivnostima u danu koje nisu namjerna tjelesna aktivnost. Netko tijekom pričanja mnogo gestikulira pa troši energiju, a netko je jako miran. Netko živi na 5. katu, nema lift, pa na taj način 3 puta dnevno se uspinje, troši energiju, ispušta. A netko jednostavno ima kućnog ljubimca psa i zaboravlja da 2 puta što ga izvede u šetnju također neka energetska potrošnja. Tako da puno je tu faktora i to može samo biti kao neka ok nit vodilja. Najveći izazov svakog kineziologa je da njegov sportaš je na dan meča, dan utakmice na vrhuncu svoje izvedbe, a najveći izazov po meni svakog nutricionista je da je njegov sportaš na vrhuncu energije na dan meča ili na dan utakmice. S obzirom da ti upravljaš prehranom i a prehrana je glavni izvor energije, koliko ti zapravo možeš generalno utjecati da je stvarno sportaš u subotu u 3 popodne, ajmo reći Ante Budimir, u subotu u 3 popodne na vrhuncu svoje energije. S obzirom da imamo milijardu faktora koji mogu utjecati na to. Trening, spavanje, društveni život, stres, emocije, svašta nešto. Koliko ti zapravo možeš utjecati da je on stvarno, i to da nije, da ta njegova energija ne traje prvo polovrijeme, nego da traje 95 minuta i više. Puno je faktora koji utječu na taj sportski uspjeh, na tu maksimalnu izvedbu, kao što si spomenuo. Ja mogu utjecati na ovaj aspekt prehrane. Ja njegovo tijelo mogu zaista adekvatno pripremiti, energetski dobro napuniti, dovoljan unos vode, elektrolita, dobar tajming obroka, tako da on na dan utakmice bude lagan, a pun energije. To je cilj. Mogu mu utjecati na to da se dan prije jako dobro naspava,
Ali ovi drugi faktori koji ulaze u jednadžbu maksimalnog sportskog performansa i izvedbe na taj dan natjecanja, utakmice, šta god, a malo teže mogu utjecati na to, na te razine stresa. Možda će se posvađati sa curom, ženom, možda će ga djeca probuditi u 5 ujutro. Možda će oni biti na nekom gostovanju u hotelu, doće navijači, domaće momčadi i bučat će tu, klapat će, gađat će ih, razbijat će im prozore, ko zna što se može dogoditi. Da. Na te faktore ja ne mogu utjecati. Također ne mogu utjecati na to kakav trening će on provoditi dan, dva prije utakmice. Možda će se pretrenirati. Možda će taman adekvatno pobuditi, ne znam, mišićna vlakna ili šta god, pa će biti savršen za utakmicu. Ali ajmo reći da je taj trening dobro posložen u pravilu, jer zaista u klubovima se odlično radi i vrhunski stručnjaci rade i još oni individualno rade. Marino Bašić recimo radi s Antom Budimirom, ja vjerujem da je sve tu savršeno posloženo. Ali Ante recimo ima i sportskog psihologa, tako da i na taj aspekt utječe. Ante Budimir je primjerice vrhunski sportaš, maksimalan profesionalac, sad njega dajem kao primjer, on mi možda i najveći sportaš s kojim radim, nogometaš definitivno. I on poduzima apsolutno sve što u njegove mogućnosti, u teoriji, na šta može utjecati na svoju izvedbu. Pa je to prehrana, hidracija, suplementacija, mentalni aspekt, taj dodatan trening, pripremni, spavanje, razine stresa, ali opet nekad se nešto dogodi i ne možeš na to utjecati. Jednostavno ne možeš na to utjecati. Ali zato poduzmeš sve što možeš, što je u tvojoj moći, da nemaš poslije grižnju savjesti. I fora je to raditi u kontinuitetu. Ne ono sad sam motiviran, igramo neki derbi, ma evo sad ću ja pojesti šta treba, sad ću sad naspat. Nego iz utakmice u utakmicu, tjedan, mjesec, godina i onda traješ dugo. Ovo je jako, jako bitno što si naglasio. Kontinuitet. Ja znam osobno jako puno sportaša koji, ne znam, izbore prvenstvo Europe i sad će oni stisnut baš tih zadnjih 2 tjedna. Ta 2 tjedna su ključna, nebitno je šta si radio zadnjih 11 mjeseci. Tako da, hvala što si to naglasio. Često kažu, consistency is the key. I je. Da. I to je razlog zašto sportaši traju tako dugo, oni koji vode računa o sebi, kad gledaš Cristiano Ronaldo, LeBron James, Rafael Nadal, Djokovic, Luka Modrić. Baš ima mnogo primjera, jer neko će reći, ma to je genetika. Imaju drugi sportaši isto sjajnu genetiku i budu na vrhunskom nivou, pa ne traju toliko dugo. Evo Eden Hazard mi sad je pao na pamet. On sigurno ne vodi računa o svom tijelu toliko koliko vodi Luka Modrić. Ne mogu reći da Luka Modrić ima puno bolju genetiku od Edena Hazara. Čovjek isto jako eksplozivan. I u svom primu bio jedan od najboljih nogometaša na svijetu. Da. Ali nije vodio računa možda toliko o svojoj prehrani, o prevenciji ozljeda, o snu, o razinama stresa. Ili nije to vršio u kontinuitetu. Da. Tako da to je formula dugoročnog uspjeha. Živjeti zdravo i sportu prilagođeno iz dana u dan. Napokon smo otkrili formulu. Koja je jako dosadna i zamorna. Neprihvatljiva. Da. Dotakli smo se bili oporavka. Ono što ja definitivno moram reći da područje nutricionizma mi nije toliko poznato, ali evo iz ovog do sad kratkog razgovora ono što sam glavno zaključio je da konkretno ti, ja vjerujem onda i velika većina diplomiranih nutricionista, doktora i to ima jako veliko znanje iz fiziologije. A fiziologija je, ja mislim, taj neki temelj da znamo šta se događa sportašu, šta mu se može ili ne može dogoditi. Kako ti kao nutricionist možeš utjecati na oporavak? Ili neku možda čak prevenciju od ozljeda na terenu, van terena? Šta možeš ti tu napraviti? Šta je u tvojoj moći da spriječiš to? Da, dosta dobro pitanje. Mnogi ljudi misle, zato što će se zdravo hraniti, da će, ne znam, smanjiti rizik od ovih najozbiljnijih ozljeda, puknuća, ne znam, Achillove tetive, ne znam, prednji križni ligamenti ili ruptura mišića. Možda direktno baš i neće i tu su u krivu, ali indirektno možda i hoće. Na koji način? Jednostavno, ako se zdravo hraniš, ako dobro pripremiš svoje tijelo, u drugom poluvremenu, u četvrtoj četvrtini, ne znam, u trećem setu, pričam sa različitim sportovima pa ovako miješam, faze, ćeš biti koncentriraniji, izdržljiviji, samim time možda nećeš napraviti taj krivi korak. Možda ti neće se promijeniti u negativnom smislu mehanika trčanja.
I zbog toga ćeš smanjiti rizik od ozljede. Možda ćeš bolje predvidjeti situaciju pa se nećeš zabiti u protivničkog igrača ili ti neće on stići uklizat. Pa na taj način možemo razmišljati onako široko na koji način može prehrana utjecati na te baš mehaničke ozljede, ali definitivno može utjecati na bolesti, pad imuniteta. To je ono primarno kad gledamo neku, nazovimo, ozljedu ili izbivanje s terena, na koji način može prehrana utjecati. Istina je da osoba, sportač koji se hrani zdravo, sigurno će imati manju frekvenciju pada imuniteta, manje viroza, manje prehlada, manje gripa. Ili ako se i dogodi, kraće će mu trajati jer u boljem stanju je dočekao taj virus ili bakteriju. I nije sve jedno jesi li ti bolestan jedan put godišnje ili 5 puta. Jer ako si 5 puta godišnje bolestan, ti ne možeš onda trenirati u tom vremenu, ne možeš napredovati ili ne možeš održati stečenu adaptaciju koja se dogodila zbog dobrih priprema ili jednostavno u nekom dobrom procesu 3-4 mjeseca. Gubiš konstant. Da. I to je onda ozbiljan problem, a to ljudi zanemaruju. Dakle, nije ono samo zdrava prehrana da se ti osjećaš dobro na terenu taj dan ili da, ne znam, da imaš dobar izgled ili kontrolaš tjelesnu masu. A zdrava prehrana utječe na mnogo toga. A između ostalog i na imunitet i na frekvenciju oboljevanja, ali i na dugovječnost. Jer mi zdravom prehranom zapravo usporavamo svoje biološko starenje. I onda mi biološki možemo stariti puno sporije nego kronološki. A to je onako malo još uvijek neshvaćeno od strane ljudi, jer ljudi shvaćaju nešto što osjećaju u datom trenutku ili vrlo brzo. Primjerice, ne znam, smanjuju unos kalorija, ona ili on, a i u mjesec dana su izgubili 5-6 kg. I ti vidiš, ok, pozitivno utječem, da, vidi, hranim se zdravije, unosim cjelovitiju namirnicu, veći volumen hrane, više vlakana, proteina, ne znam, manje praznih kalorija. Ja sam izgubio 5-6 kg, bolje se osjećam, izgledam bolje, vidi, odjeća mi visi, moram kupiti sad nisam XL, sad sam L, šta god. Ali ok, utječe, ali prehrana utječe i kratkoročno i srednjoročno, ali i dugoročno. I onda je teško objasniti ljudima taj aspekt dugovječnosti. Da je fora u tome da ćeš ti biti kvalitetna, što kvalitetnija verzija sebe i da ćeš dugi niz godina biti na tom vrhunskom nivou, da ćeš biti dobar u svom poslu koji radiš, jesi li možda učitelj, doktor, šta god, mehaničar. Bit ćeš bolji muž, bolji roditelj, bolji prijatelj, bolja verzija sebe. I mene to osobno veseli i ispunjava. To mi je jedna od glavnih motivacija zašto živjeti zdravo iz dana u dan. Pa baš mi je brutalno se osjećati dobro i stariti sporije i biti u top kognitivnim i tjelesnim performansama. Dobar je osjećaj. Da. A ujedno prehrana utječe i na fokus. Apsolutno. Jer mislim da je i dokazano puno puta da se najveći broj povreda koji se desi na treningu je pred kraj treninga kad maksimalno pada koncentracija radi umora. A ako ja pojedem burek prije svog treninga, ne znam baš koliki će to imati utjecaj pozitivan na moju energiju i na moj fokus tokom treninga. Da, tu možemo gledati više aspekata. Taj burek vjerojatno ti neće pružiti adekvatan izvor energije za trening, jer burek su proteini, masti i ugljohidrati, je istina, ali zapravo energija za trening su ugljohidrati. Već sastav energije nije idealan, a nije idealan i u kontekstu brzine probave. Jer burek ili takve slične namirnice zahtijevaju veći angažman probavnog sustava, a ti prije treninga ne želiš pojesti nešto što će previše aktivirati i opteretiti tvoj probavni sustav. Želiš se osjećati lagano, a opet ima dovoljno energije. Tako da je u tom kontekstu burek loš. I sad zbog toga što burek loš, mislim, nije idealan. Vjerojatno nije idealan za većinu ljudi i ne bi trebao biti. Ali sad da ti nemaš, da si totalno ispražnjen i da nemaš energije, burek je isto bolje nego ništa, se razumijemo. Dakle, opet ne možemo crno-bijelo gledati, ali sad govorimo o neke realne situacije. I može utjecati na taj fokus. Zašto? Zato što aktivirat ćeš taj probavni sustav. Nećeš imati optimalne razine energije, glukoza neće biti stabilna. Samim time, teško da ćeš imati optimalan performans, teško da ćeš se moći fokusirati. Ali možda će ti biti grč u želucu. Možda ćeš morati na WC. Kako ćeš se fokusirati na trening, na tehnički dio treninga, a ti razmišljaš tome, joj, kad ću na WC, joj, boli me trbuh, ili ne znam, iz hiperglikemije upadaš u hipoglikemiju, pa mantati se, bljedilo, nije ti dobro.
i onda može doći do ozljede jer nisi fokusiran, krivo ćeš stati, krivo ćeš neki udarac ti u karateu napraviti, ozlijedit ćeš se. Odnosno, veći je rizik od ozljede. Da. Sad dolazimo do nečega gdje si ti apsolutni kralj u ovom dijelu Europe, a to je weight cut u borilačkim sportovima. Radiš sa puno ozbiljnih MMA boraca, puno boksača, sa mnom si prošao 4 jako uspješna weight cuta. Čemu je tu taj neuspjeh? Mislim, to su stvarno u malo vremena velike težine, napor je veći, što je meč bliže, to je razina hormona stresa veća, to su emocije veće i sad to sve, to ti toliko dobro nekako odradiš da borac kad prođe vagu, on je nakon 24 do 36 sati na svom meču, on ko da je dižo kila. On je na vrhuncu svoje energije. Kako? Mi smo jedan weight cut odradili kad sam išao u Tursku, da sam ja dan prije vage punio glikogen. Znači, to je bilo nevjerojatno. To je za tvoj doktorat. Vidi kako sebe hvali. Šta će? Mislim, u čemu je tu fora? Jer, prošlo te prekidam, sad je izašao dokumentarac od McGregora, gdje njega se pokazuje u nekoliko primjera, čovjek je doslovce mrtvo tijelo. Znači dižu ga s kreveta, on dođe na vagu, jedva preživi tu vagu i onda dan poslije razbija bus i bori se koja se ništa nije dogodilo. Mislim, kako? Kako odgovoriti na ovo pitanje u jednoj rečenici ili u kratkom vremenu? Pokušat ću. To je dosta kompliciran, kompleksan proces. Da bih ja to mogao raditi na što bezbolniji način ili na što manje nezdrav način, da se razumije, to nije zdravo. To nije zdrav proces gubiti 10, 12, 14% tjelesne mase u tjedan, 2, 3. Ali pokušavam to raditi na što manje nezdrav način, što manje bezbolno i da to ljudima bude što efikasnije, da bude jednostavno što lakše, koliko je god to moguće. Uvijek je to patnja, uvijek je to teško, uvijek je to žrtva, odricanje, mentalna borba, mora se javiti neki osjećaj gladi, kad je dehidracija, naravno da je izvan stanje homeostaze i da proživljava i fiziološki i mentalni stres borac, ali može se utjecati na mnogo faktora da im se to olakša. Potrebno je veliko znanje, sad iskreno govorim, bez da se tu hvalim, nego bilo ko provodi taj proces, mora poznati biokemiju, fiziologiju i ostale srodne grane i mora imati iskustvo. Moji prvi weight cutovi su vjerojatno bili mnogo loši. Ja se nadam su bili dobri, bili su uspješni, da se razumijemo, ali su bili sigurno lošiji nego što su ovi danas, nakon što sam prošao 50-ak uspješnih weight cutova. Jednostavno, iskustvo ne možeš nadoknaditi s ničim, niti to možeš kupiti. Iskustvo je nešto što me vjerojatno razlikuje u odnosu na druge nutricioniste po pitanju weight cuta. Jer nešto se u teoriji da naučiti, ali opet moraš poznavati, kažem ti, moraš poznavati prirodu tog sporta. Meni je vjerojatno dobro što sam ja dosta tjelesno aktivna osoba i bavim se različitim sportovima i prošao sam kroz svakakva iskustva, pa se mogu i poistovjetiti sa sportašima i znam otprilike koji su to procesi koji oni prolaze i poteškoće, pa onda mi to olakšava cijeli proces. I olakšava mi to što ja pratim taj sport, MMA, boks, znači borilački sport, ja to pratim i znam kako treniraju, znam kakav im je ritam života, znam šta se događa u borbi. Dobro poznajem energetske metabolizme, znam na šta se oslanjaju i dobro poznajem svakog borca, jer neki borac ide na izdržljivost, na neki pressing, neki borac je eksplozivnog karaktera, ima brza mišićna vlakna pa se oslanja na, anaerobni, odnosno više fosfageni sustav gdje on samo 8, 10, 12 sekundi onako iznimno aktivan, a onda se odmara. Tako da puno faktora moraš uzeti u obzir da bi na kraju stvorio tu neku, nazovimo je formulu uspješnog weight cuta za tog borca. I moraš njemu individualno pristupiti, vidjeti s kim on živi, ili sam, jel on kuha obrok, ili mu žena kuha, majka, hoće li naručivati, koliko obroka u danu,
u kojoj težinskoj kategoriji je borba, kako mu je prethodno iskustvo njegovog skidanja kilograma. Koliko ima mišićna masa, što ima više mišićna masa može skidati više kilograma, jer ima više glikogena. Glikogen rezervoar ugljikohidrata u tijelu veže vodu na sebe. Primjerice, ako borac ima 1 kg glikogena u sebi, da pričamo o nekom koji ima 100-150 kg, ili možda ne 1 kg, ali ajmo zaokružiti da je kilogram, na svaki gram glikogena je vezano i 3 grama vode zaokružimo. Tako da ako neko ima kilogram glikogena, još ima i 3 kg vode, pa već ti možeš predvidjeti da ćeš izgubiti 4 kg tom borcu samo na osnovu glikogena i vezane vode na njega. I onda možeš i veliki weight cut. A neko ko je mastan, borac koji ima puno masnog tkiva, ne možeš baš raditi u zadnjih 7 dana veliku dehidraciju, toliko ga isprazniti. Što se tiče weight cuta kao procesa, gledateljima će vjerojatno biti zanimljivo, možemo ga podijeliti u 2 faze. Realan gubitak kilograma, to je faza koja se događa 3, 4, 5 tjedana pred meč, ako izuzmemo ovaj zadnji tjedan. I onda dolazimo do tog zadnjeg tjedna, ili zadnjih 7 do 10 dana, kad nije realan gubitak kilograma, nego u tom drugom procesu se događa pražnjenje tijela. Pražnjenje tijela od vode, dakle dehidracija, pražnjenje glikogenskih zaliha, odnosno ugljikohidrata u tijelu i pražnjenje crijevnog sadržaja. Taj treći crijevni sadržaj se često zanemaruje. A zna borcima ostati u njima umjesto da izgube tih pola kilograma do kilograma, što bi me onda još više olakšalo cijeli weight cut. Najteži je naravno taj zadnji tjedan, jer tad jednostavno se smanjuje unos ugljikohidrata, smanjuje se volumen hrane i teško je zadnjih dan, dva kad dolazi do te ekstremne dehidracije i korištenja saune, kupke, sauna kocke ili jednostavno se ne pije voda zadnji dan i svašta nešto. Tako da je upravljan i tajim dijelom korištenja s tim strategijama, alatima kako se i dehidrira. Dakle, hoće li to biti sauna, hoće li to biti sauna kocka ili kada. Nekom borcu nešto više odgovara ili neko nije u mogućnosti koristiti saunu negdje kad je u Poljskoj borba, pa možda hotel nema dobru saunu ili možda ima saunu, ali je javna, a ima kadu. Dakle, i to se mora iskomunicirati, ali ono što je ključ je praćenje cijelo vrijeme. Pratiti borca od prvog dana do zadnjeg. Tu je moja vrijednost, bih rekao, veća nego taj cijeli program koji ja napravim. I tu mene ne može niko zamijeniti. U tom praćenju i reagiranju kada je neki problem. Stalna nekakav fine tuning, modifikacija, prilagodba, jer vi možete predvidjeti, ali nikad nećete točno moći predvidjeti kako će se kretati kilogrami, jer možda će borac taj dan lošije spavati, bit će pod stresom, možda taj dan ili se ozlijedio, pa više neće biti velika energetska potrošnja, pa moraš modificirati, smanjiti broj kalorija ili naći neki, predložiti mu drugi oblik tjelesne aktivnosti. Ja često čak utječem i na tjelesnu aktivnost koju će provoditi, iako ja nisam kinezolog njegov, ali mogu utjecati u dogovoru naravno sa njegovim kondicijskim trenerom i sa borilačkim trenerom u zadnjih tjedan dana koju vrstu tjelesne aktivnosti će možda dodatno provoditi kako bi se još dodatno iznojio. Nekom odgovara više shadow boxing ili fokuserija, nekom više trčanje na traci niskog intenziteta. Dakle, puno toga se mora uzeti u obzir. To je jedna prava znanost i srpi ne samo njih nego i mene, jer stalno ih moram pratiti, stalno moram nešto modificirati, prilagođavati. I da, stres je, velika je odgovornost. Veliki su gubici kilograma, pričamo od 10, 12, 14, mislim da mi je rekord 14% gubitak tjelesne mase u nekoliko tjedana. Zapravo s Erslanom sam izgubio sa 105 na 93, to je dosta. U kojem vremenskom periodu? To je bilo u 5 tjedana. Sa Pejićem sa 80, čini mi se, ili 79 na 66,5, isto u 4-5 tjedana. Najveće vraćanje po postotku, mislim da imam s Pejićem sa 66,5 ili 6,3 na 76, nešto za meč. Dakle, u 30 i nešto sitno sati je nadoknadio skoro 10 kg, odnosno po postotku je to 14-15%. Pa daj mi to malo objasni, to mi je uvijek bilo zanimljivo. Taj dio od vage do meča tako 24 do 30-36 sati. Da, ovisno. I to brutalno zapravo vraćanje kilaže i ta razina energije koja stvarno bude dobra nakon 5 jako teških tjedana. Da, dakle, tijelo iz potpuno ispražnjenog stanja, izvan homeostaze, mora doći u stanje spremno za ubit nekog. Doslovno ti moraš biti u mentalnom stanju gdje želiš oštetiti
drugu osobu nasuprot tebe. Nažalost, to je istina. Oni moraju biti u tom nekom warrior mentalnom stanju. To je opet znanost. I postoje protokoli i koraci koje mora osoba poduzeti da bi se zaista adekvatno oporavila. Nadoknadila svu izgubljenu tekućinu, sve izgubljene elektrolite i nadoknadila sve izgubljene ugljikohidrate iz tijela. I stigne se sve to napraviti u 24 sata. Ako je dobro isplanirano, da, mora biti dobra strategija. Često to neće biti cjelovita hrana jer s njom ne bi uspio unijeti sve te potrebne ugljikohidrate, izazvalo bi preveliki osjećaj sitosti. Dio hoće, dio neće. Tako da tu mogu pomoći neki ovako praškasti oblici ugljikohidrata, izotonički elektrolitski napici, neki dodaci prehrani mogu pomoći. Gumeni bomboni. Da, evo ti možeš ti reći svoje iskustvo, recimo. Tebe to začudilo što si sve konzumirao da bi oporavio svoje tijelo. Da, nisam nikad jeo te stvari i onda prođem vagu i ovaj mi piše tamo neke čokoladna mlijeka, gumene bombone, kekse, ne znam nija šta. Vidiš sad ta hrana za koju bi neko rekao da su prazne kalorije i vjerojatno nisu namirnice koje bih rekao za generalnu populaciju da bi trebala svakodnevno konzumirati u velikim količinama. Ali tu vidimo na primjeru da svaka hrana, svaka namirnica može imati svoju ulogu i u nekom trenutku biti možda i najbolji odabir. Da, čokoladno mlijeko, gumeni bomboni, s tim vjerojatno osobe neće živjeti 120 godina, ali u trenucima kad je potpuno ispražnjen glikogen, kad si dehidriran i kad trebaš unijeti što veće količine ugljikohidrata u kratkom periodu da bi napunio glikogen i maksimalno oporavio svoje tijelo, u tom trenutku je ta hrana najbolji odabir. I da, tad su super i grožice, i čokoladno mlijeko, i Jaffa keksi, i zrele banane, i gumeni bomboni, i kukuruzni neki flips bez masti, ko bi rekao, ne znam, tostevi sa džemom. Tad su to najbolje varijante, najbolje opcije za oporavak tijela. Koliko su opasne te oscilacije gore-dolje po pitanju kilaža, pogotovo ovo sad što si spomenuo u 30 sati, tih skoro 10 kila. Koliko je to opasno za kasniji neki period u životu, ne možda čak nužno u tom trenutku? Teško je mjeriti, ali sigurno da neke posljedice ostaju. Jer jednostavno to je nezdrav proces, to je ogroman šok za ljudsko tijelo. Ljudsko tijelo voli rutinu, ne voli nagle promjene, ne voli nagle oscilacije. Rutinu kad mislim na ne znam, broj obroka u danu, unos kalorija u danu, ritam spavanja, da otprilike u isto vrijeme ideš spavati, u isto vrijeme se budiš, otprilike da je u isto vrijeme treniraš, u isto vrijeme si, ne znam, kognitivno aktivan, čak i u isto vrijeme si, ne znam, emocionalno uzbuđen. Tijelo je tako, nekako teži maksimalnoj efikasnosti i predvidljivosti. Jer onda smanji energetsku potrošnju svih organa kad je predvidljivo, jer se može adaptirati na te ponovljene radnje. A kad ti radiš ovakve šokove tijelu, definitivno ga bacaš izvan stanje homeostaze i to utječe negativno i akutno, a kratkoročno i dugoročno. Sigurno, ali teško je mjeriti. Mislim, kad je toliko osoba u kalorijskom deficitu, ako pričamo o velikom gubitku kilograma, pa moramo ova prva 3-4 tjedna 5 gubiti po, ne znam, 4-5-6 realnih kilograma, onda sigurno možemo da se mjeri bazalni metabolizam, on bi se smanjio kao nekakva adaptacija na niži unos kalorija. Razine stresa bi se povećale i ne znam, razine testosterona se snižavaju. To je ono što je mjerljivo, ovako akutno gledajući. Sigurno i teže podnositi udarce u stanju, bez obzira što se ti vratiš sve te kilograme, ali pitanje je jesi li se ti baš uspio savršeno rehidrirati, jesi li uspio nadoknaditi taj, kažu da se likvor iz mozga ne uspije baš u potpunosti nadoknaditi i rehidrirati. Nisam siguran da je to znanstveno potvrđeno, ali ajmo to reći kao nekakvu eventualnu potencijalnu hipotezu. Pa ako nema dovoljno likvora u mozgu, samim time podnošenje udaraca je lošije i teže. Da. I posljedice moraju bar neke minimalne ostati dugoročne. Samo kažem, teško ih je mjeriti. Da, razumijem. Teško ih je mjeriti. Koliko se prehrana, odnosno program prehrane mijenja dan pred utakmicu ili meč? Uzet ćemo utakmicu jer za meč mi je nekako logično da ima velike promjene, pogotovo zbog tih velikih promjena u kilaži i sve. Ali ajmo uzeti evo nogomet za primjer. Koliko je dan pred utakmicu drugačiji naspram ostatka tjedna? Mnogo drugačiji.
Da, zato što je cilj tog dana ne živjeti zdravo 120 godina, nego cilj je pripremiti tijelo za natjecanje i napor. I kad si već sad dotaknuo tog dana pred utakmicu, on je meni važniji nego dan utakmice. A mnogim ljudima i sportašima je obrnuto. I sad, ovo što sam rekao možda je nelogično i ne razumiju što želim reći. Ali ajmo ovako, imaš utakmicu. I sad ti gledaš utakmica, ja se moram energetski napuniti, moram imati puno energije. Istina, moraš imati mnogo energije da bi imao optimalan performans, da bi mogao izdržati, ne znam, da je 10 minuta nogometne utakmice na istom nivou. Ali, ajmo samo razmišljati na ovaj način. Ti možeš reći, ok, pripremit ću se na dan utakmice. Utakmica je u 4 popodne. I šta to znači? Da ćeš se ti prekrcati sa ugljikohidratima, ne znam, od 8 ujutro do 2 popodne i u tih 6 sati unijeti 300-400 grama ugljikohidrata, 500, ne znam. Pa previše ćeš aktivirati probavni sustav. Aktivirat ćeš parasimpatikus. A tebi mora biti aktivan simpatikus kao dio centralnog živčanog sustava. Ti moraš biti fokusiran na utakmicu i tebi krv mora ići u mišiće. a tebi aktiviran probavni sustav, spavati se, osjećaš se teško. Kako doskočiti to problemu? Dan prije utakmice. Tad napraviš pripremu. Tad opteretiš probavni sustav. Tad ti se spava jer si se ubio ugljikohidratima. Tad nije problem, ne moraš biti tad aktivan i fokusiran. A preko noći što spavaš ne gubiš mišićni glikogen. Dakle, ti napuniš taj glikogen, tih 500, 600, 700, 800 grama, koliko ga ima, što je veća osoba, ima ga više, što ima više mišićne mase. Napuniš ga, tijekom noći se on ne prazni, tako da se ti ujutro budiš sa punim mišićnim glikogenom, više manje. Prazni se ovaj jetreni tijekom noći. I onda na dan utakmice opet napuniš malo jetreni taj, tako što ćeš unijeti malo nešto ugljikohidrata, neki koji će ti lagano sjesti, koji ćeš brzo apsorbirati, ili ješćeš neku hranu koja ti je familijarna, s kojom imaš neko ugodno iskustvo, za koju znaš da ti neće teško past. I onda si top. Zašto je povrće loše? Pod navodnike loše. Pod navodnike loše dan prije utakmice. Zato što povrće sadrži mnogo vlakana. Vlakna vežu vodu u probavnom sustavu. I ako tebi generalno se zadržavaju, mislim, vlakna jesu tu za poticanje te peristaltike i pražnja crijeva. Ali zamisli da si unio mnogo vlakana, a izostao je taj događaj pražnjenja crijeva. Ti onda imaš zaostatke u crijevima, imaš veću tjelesnu masu, osjećaš se teže, a možeš imati grčeve i probavne probleme tijekom utakmice. To je jedan aspekt. A ne želiš imati potrebu odlaska na WC tijekom utakmice. A drugi aspekt je što vlakna usporavaju probavu, usporavaju apsorpciju, odnosno razgradnju i apsorpciju hrane i povećavaju osjećaj sitosti. Šta nije dobro ako se želiš napuniti ugljikohidratima i želiš prvo imati dobar osjećaj gladi, da možeš puno unijeti ugljikohidrata dan prije utakmice i želiš to što si unio brzo apsorbirati. Vlakna ti tu smetaju, a povrće zoru vlakan. To i dalje ne znači da u potpunosti treba izbaciti vlakna. Ne treba, i povrće, ne treba. Ali odabereš ono povrće koje sadrži malo manje vlakana. I za koje znaš iz iskustva da te neće napuhat, ili za koje znaš da ćeš sigurno otići na WC ako ga konzumiraš. To je opet ono individualni pristup, razmišljanje o tome. Da, ti si mi bio spomenuo neku rižu s grožđicama, koja je to fora, šta je to? To njega pita. Šta je to? Kad ti to jedeš? To je najbolja kombinacija koju Nisam ja. To je najbolja kombinacija koju sam ja probao. Ja svima u klubu pričam da moraju probati rižu s grožđicama. To ti pred meč isto kao, ja? Da, poslije, kad prođem vagu, poslije vage riža s grožđicama. Zašto? Čista bijela riža i sušena, čak malo prekuhana. Grožđice, 20-30 grama grožđica, stari. Znači, raketa. Vidi, priča o toj riži kao da je burger ili pizza. Zašto to? Otkud? Da, bolje pitanje. Otkud? Zanimljivo pitanje otkud. Ja dosta ovako putujem, volim putovanja. Bilo je jedno putovanje u Jordanu 2018. godine. I ja kad idem na putovanje volim se hraniti lokalno. Dakle, tu ne razmišljam ono kao zdrava prehrana. To je putovanje, uživat ću i probat novo iskustvo, jel? Vidjeti šta je kod njih. Autohtona jela. I mi bili u Jordanu i oni stalno jedu tu rižu. Ali jedu rižu sa primjesama.
Prvo nije bijele boje, nego žute, koristeno je šafran, mnogo začina se tamo koristi, ali često jedu sa grožicama. Bila je neka kombinacija piletina, za baci, u kombinaciji sa rižom i grožicama, sve zajedno nekako pomiješano. I još je bilo tu začina, ali ja zapamtio te grožice. I meni je to bilo nespojeno, nikad prije nisam jeo rižu i grožice. Nekako, nema smisla. I ja probam, nije loše, dobro je. I sad meni proradi malo mozak. Prvo, bolja mi je riža sa grozicama nego čista riža. Drugo, to je dodatan izvor šećera, ugljohidrata. A gledaj, to može mi poslužiti u periodu oporavka tijela nakon weight cuta i čak na dan meča ili utakmice. Jer brzo se apsorbira, dobro ljudima sjedne, daje mi tu energiju koju treba sportaš, a poboljšava okus, nije dosadna bijela riža. Da. Tako da eto. Tebi zapravo ta putovanja odigraju ono kako mi imamo neke konferencije, seminare, da vidiš šta bi moglo biti fora za ubaciti novo. Pa je, nekad upoznam namirnice prvo upoznam neke namirnice koje se ne koriste često ovdje u Hrvatskoj, a mogu se kupiti. Drugo upoznam kombinacije nekih standardnih namirnica, šta je, grožice i bijela riža su standardne namirnice koje ljudi često jedu, ali nikad ih nisu zamislili skupa ili spojili skupa. I dobijem ideje, da. Jer onda i meni, moji programi prehrane, moji jelovnici ili moji neki savjeti postaju zanimljivi, šaroliki i zdrava prehrana postane još zanimljivija. Da. Zapravo to je tajna, ako želiš biti dobar nutricionist, putuj. Putuj, da. Može, ali ja bih to ovako preveo, moraš poznati gastronomiju, moraš poznati okuse, a nije loše da i sam si na neki način svoj kuhar i pripremaš dosta obroka, tako da imaš iskustvo u tome, da možeš razumjeti ljude, da znaš koliko vremena je potrebno za pripremu nečeg, da znaš kakvog je to okusa, da znaš kako to sjeda na želudac, da znaš koliko financijski moraš potrošiti za nabavku i pripremu nekog jela. Da, to je bitno. To je isto bitno, je. I pomaže ti u radu s ljudima da onda im još bolje pristupiš, da budeš još bolji nutricionist. Koja je tajna kreatina? Tajna kreatina? Tajna je u tome, prvo, za razliku od 95% za dodataka prehrani, ili dodataka prehrane za koje se tvrdi da djeluju i poboljšavaju sportski performans, kreatin zaista djeluje. I najdokazanije uz kofein. On stvarno poboljšava sportski performans. Prvenstveno za ove sportove visokog intenziteta, i za sportove, i za intermitentne sportove gdje se izmenjuju intenziteti. To su ovi timski sportovi i tenis, nepredvidljivi, recimo, nogomet, košarka, rukomet. Ja. Ono gdje neće baš puno pomoći, vjerojatno su sportovi izdržljivosti. Kreatin djeluje na koji način? Mi svi, većina nas u startu nema maksimalno zasićene razine fosfokreatina u tijelu. Što znači da ako egzogeno unosimo veću količinu kreatina, da možemo onda endogeno napuniti te zalihe i koristiti benefite koji izlaze iz istih. Benefiti su ovako nekako kako bi to mogao najlakše prikazati. Mnogo ljudi koji slušaju ovaj podcast vjerojatno idu u teretanu, rade vježbe snage, opterećenja. I evo, bench press. Umjesto 7 ponavljanja ti ćeš napraviti 8 ili 9. Ili ne znam, broj čučnjeva s nekim opterećenjem. Dakle, dati 5, 10, 15%, 1 do 2 ponavljanja više u tom nekom vrlo visokom intenzitetu. I sad to, kad neko gleda, pa dobro, sad šta umjesto 7 ponavljanja napravit ću 8. Da, napravit ćeš 3 serije i svaka serija ponavljanje više. I to je jedna vježba. Napravit ćeš taj dan u treningu 8 vježbi. Svaka vježba neke 3 serije. 8 puta 3, 24 serije. 24 serije, a svaku tu seriju ćeš napraviti ponavljanja više. To je 24 ponavljanja više. Samo jednom treningu pogledaj koliko je to veći podražaj. I sad zamisli svaki takav trening. Evo na tjednoj bazi takva 3 treninga. Nevjerojatno koja je to razlika. Puno veći podražaj, samim time veća adaptacija jednako veći mišićni rast ili jakost ili snaga ili ne znam, neka kardiovaskularna prilagodba i napredak. Zbog toga kreatin djeluje. Ali primarno za te sportove aktivnosti koje sam spomenuo. On je dobar recimo i za neke ponavljajuće sprinteve ili za neke ponavljajuće dionice kad neko radi, ne znam, 4 puta 200 metara ili 4 puta 400. Tu isto može djelovati na neki način. Da, super suplement.
Je li istina da navlači vodu? Samo sekundu prije nego što kreneš. Je li bitno kad ga se unosi? Timing nije bitan. Znači, bilo kad. Da, bilo kad u danu kad to osobi odgovara. Ono što je bitnije, on ne djeluje akutno. Dakle, nije ono uzmem kreatin, pa će mi on djelovati za sat vremena. Ne, on djeluje nakon kroničnog unosa, svakodnevnog unosa i onda ako nema ove faze naglog punjenja, nego onako spontano se napuniš nakon svakodnevnog unosa od 4, 5, 6 grama i trati jedno mjesec dana, onda ćeš ispoljiti tek benefite, osjećat ćeš benefite. Dakle, nakon kontinuiranog unosa iz dana u dan, dakle, bez obzira bio trening ili ne, on se mora svakodnevno unositi. Da, okay. Onda ćeš tek osjetiti benefite nakon mjesec dana. Ili možeš se naglo napuniti, pa već nakon 7 do 10 dana zasititi te unutarnje zalihe. Ako ti se žuri, recimo, ne znam, sportaš ima pripreme, neke bazične pripreme gdje će imati malo više te hipertrofije i veći volumen treninga, a te pripreme kreću za 10 dana. Joj, zaboravio sam se napuniti kreatinom. Ok, onda ide s naglom fazom punjenja, nije baš najugodnija, može izazvati probane probleme, ali koraku šta je tu je. Koliko to bude? Jer negdje sam čitao 20 grama i to mi se činilo. Pa da, bude 20 grama raspoređeno recimo u 4 epizode taj dan, ono ujutro, ne znam, ko ručka, popodne, navečer. Tako se popije od 1-20? Pa vrlo vjerojatno će biti gastrointestinskih problema. Pitaj mene. Jesi? Jesi? A što ti nisi probao? Zašto? Tako su mi rekli. A lud čovjek, ekstreman. Je li istina da kreatin navlači vodu? Mislim, ja sam pio dugo kreatin i nikad se nisam osjećao, znaš, napuhano. A svi, većina ljudi s kojima sam pričao i koji kad prestanu pit kreatin kažu da se ispuhali. Jer im je puno vode navuklo. Da. Je to individualno? Individualno je, ali u pravilu navlači vodu. To je nuspojava. Ti si pokvaren. Da, i sad, znaš šta je tu problem? Ljudi su mislili kao uzmem kreatin zato da buknem. Znaš, zbog toga što bi on navlačio vodu. A to je nus produkt, ali uzimaš kreatin zato što ćeš imati bolji trening i ti ćeš se kao nabildat, napuhat, zato što ćeš ti 3 mjeseca ili ne znam, koliko god ga uzimaš, može ga se uzimati praktički doživotno, ti ćeš se nabildat zato što radiš bolje treninge zbog kreatina, ne zato što ti on navukao tih, ne znam, kilogram vode, litru vode u tijelu. I to je ono problem, ljudi su išli sa idejom, uzimat ću taj kreatin jer znam da će mi vezat vodu i ja sam sad velik, ogroman ko balon. A nije fora u tome. Ja bi osobno volio da mi ne veže vodu. Šta će mi ta dodatna voda? Ali ajde, to je nuspojava koju moramo prihvatiti. Ali nije da svi reagiraju na kreatin. Postoji dio populacije koji su non-responderi. To može biti do genetike, a u pravilu je do genetike. A može biti do... Neke osobe stvarno konzumiraju ogromne količine crvenog mesa i ribe koji su izvor kreatina. I neko već prirodnim hranjenjem čak uspije skoro biti na maksimalnim razinama zasićenosti unutarnjih zaliha fosfokreatina. To je jako teško, to bi morao baš konzumirati, ne znam, 2 stejka dnevno od 300-400 grama, plus ostale namirnice koje bi doprinijele tome. Ali imaš ti ljudi, sportaša, koji onda su prirodno uspjeli biti na, ne znam, 80% recimo svojih unutarnjih maksimalnih mogućih rezervi fosfokreatina, pa na njih onda manje djeluje taj suplement. Najbolje djeluje veganima, jer oni imaju najniže razine u startu fosfokreatina i samim time oni mogu najviše podignuti sebi performans suplementacijom kreatina. Ali kažem, dio populacije, ne znam, to 15, 20, 25% uopće ne reagira na kreatin i nema benefita. Postoji suplement koji je besplatan. Dobro. Dokazano je najbolji, a ljudi ga najmanje koriste. San. Tako je. San, podcijenjen. A eliksir života zapravo. Zapravo da bi se bolje hranio tokom dana, moraš spavat, a ako se bolje hraniš, bolje ćeš spavat. Da. Recipročan odnos. Da. Je. Ako ne jedeš tešku hranu neposredno pred spavanje, nećeš imati problema sa usnivanjem. Odnosno, teška hrana, sat vremena ili ubijanje u količinama hrane i u kalorijama i u masnoj hrani, sat vremena pred spavanje će ti otežati usnivanje i narušiti kvalitetu sna. Zbog toga ćeš sljedeći dan biti manje oporavljen. Pa zbog toga što si loše spao, sljedeći dan možeš imati veći osjećaj gladi.
i zbog toga ćeš pojesti više hrane nego što si planirao i više kalorija, što opet možda nije dobro. Isto tako može povećati rizik od ozljede i smanjene su sve funkcije tijela, kognitivne, tjelesne, i osoba je razdražljivija idući dan. Tako da. Ali san je baš eliksir života. Ja jesam primarno nutricionist svojim klijentima, ali mnogo utječem i na to spavanje sa savjetima, sa strategijama, što prehrambenim, što suplementacijskim, jer znam da je to uz tjelesnu aktivnost i prehranu glavni stup zdravog načina života. Ljudi spavajte. Ali poslije podcasta. Da, kvalitetno, dovoljno kvantitativno i u istom ritmu. Kontinuitetu. Da, isti ritam, u isto vrijeme spavati, u isto vrijeme se buditi. 7-8 sati ideala. Ako nekom treba power nap popodne, 15-20 minuta, isto super, zašto ne? I treba voditi račun o tome, san je podcijenjen. Da. Još bi se kratko samo vratio na kreatin i onda na brzinska pitanja, znamo da žuriš. Kreatina sad postoji jako puno različitih brendova, oblika i to. Pojavio se na tržištu sad taj kreatin koji je navodno čudo. Šta ti misliš o tome i koji je zapravo najbolji oblik ljudima ovako za unositi? Niste prvi koji me pitate za kreatin. Kreatin ima nelošu hipotezu. Ta hipoteza ima smisla, možda ima i potencijala. Međutim, on nije dovoljno dokazan. Ja ne znam je li ima 10 istraživanja koja potvrđuju njegovo djelovanje, a čini mi se da ta koja su prisutna, da su sve od strane istog autora i financirana. Tako da ja bih volio pričekat različite istraživanja, više istraživanja, drugačije dizajnirane studije od drugih autora, pa da onda možemo potvrditi njegovo djelovanje. Ja se stvarno nadam da ćemo mi za 2-3 godine moći reći kreatin je superioran oblik. Ja se stvarno nadam. Pa meni je u interesu da mogu dati još nešto bolje svojim sportašima. Da. Ali za sada bih ipak ja onako bio na oprezu i ne bi brzao sa izjavama i zaključcima. Nego rekao bi, ima potencijala, hipoteza je neloša, ali još uvijek nedovoljno provjerena i potvrđena. Ono što je potvrđeno, najdokazanije, najsigurnije, kreatin monohidrat. Znamo da djeluje, s njim idemo kao prvom preporuku. I dnevna doza je jedna ona mjerica ili ima isto veze, tipa neka visina, težina sportaša, čovjeka? Naravno da ima. Negdje 3 do 5 grama dnevno u pravilu se savjetuje. Što osoba manja, možda bi išli bliže ovoj brojci 3 grama dnevno, primjerice ženska osoba 1,65 m, 53 kg, a ovo 5-6 grama, muškarac 2 metra, 95 kg, 100 kg, vjerojatno 5-6 grama je optimalniji. Ok, brzo pitanje. Malo opuštenija pitanja. Ajde, pucaj. Odmoriš mozak. Prva 2 gosta koja smo imali, Lukas Vilar i Marin Dadić, pitali smo ih kako su oni provodili svoje studentske dane. Jedan se žalio da je morao ići sa reprezentacijom pa nije mogao izlaziti, a je rekao, koji je isto hiper uspješan danas, je rekao da nije propustio apsolutno ni jedini izlazak. Kako si ti provodio studentske dane? Pa ne mogu reći da nisam izlazio, ali ne prečesto. Ne mogu reći da sam živio onaj pravi studentski život na Savi i dvodnevno zaredom partijanje ili 3 put tjedno ili ne znam, svaki dan razbijanje, šta god. Nisam tako živio. Živio sam u studentskom domu Cvjetno naselje, čak malo i premiran dom, možda mu fali malo šarma i dinamike. Ali da, to je neki šta ja znam, imao sam i ja svoje neke druge prioritete nekad. Vjerojatno ne bi bio tu gdje sam sad, da sam živio pravo, spontano, studentski izlazio, ali nije ni da mi je to nedostajalo toliko. Očito po prirodi nisam imao potrebu izlaziti 2 put tjedno. I ne znam, nešto drugo me više zanimalo, to učenje, biti redovan student, dodatno se educirati, usavršavati, krenuti sa Nutrivisionom već nakon 3. godine što sam završio, odnosno na 1. godini diplomskog studija. Nismo svi jednaki, ali činjenica je da bi postigao nešto iznad prosječno ili svoje ciljeve, da moraš
isplanirati taj put koji vrlo vjerojatno je drugačiji od nekog standardiziranog, očekivanog. Ali uvijek se može naći vremena za druženje, za izlazak tu i tamo i treba mi koji vjerujem većini populacije, jer to je opet neki način, neki reset, malo izlazak iz rutine, druženje s ljudima, proživiš neko iskustvo koje ne proživljavaš često i lijepe memorije ostanu. To je istina, treba imati balans. Da, kao i sve. Znamo da si u fazi da postaneš i doktor znanosti. Di si tu? Koliko još imaš posla? Da, nismo spomenuli, ali sam također i na fakultetu asistent na projektu i na doktoratu. Nije lako. Doktorat je zaista jedan zahtjevan vid educiranja i obrazovanja. Zahtjeva puno žrtve, odricanja, fokusa, prilagodbe, strpljenja. Ja se nadam, sad smo u 6. mjesecu, ja se nadam kroz maksimalno 9 mjeseci da ću ja doktorirat, da ću sve od sebe. Ono što radim su kore avokada i bundeve, odnosno to je food waste, prehrambeni otpad koji se inače baca. Nutritivno je jako vrijedan i mi sad gledamo na koji način ga osušiti da on ostane onako, da ima dugi rok trajanja, da bude u nekoj obliku koji se može skladištiti i upotrebljavati, stati na polici ili inkorporirati u nešto drugo. I gledamo nutritivni profil toga, da vidimo šta je to unutra, koliko je tu antioksidansa, koliko je tu minerala, a ima jednog i drugog. I umjesto da se to baca, to se sad može iskoristiti i utjecati onda pozitivno ljudima na zdravlje ako će se to primjenjivati u nekim prehrambenim proizvodima, možda kao dodatak prehrani, funkcionalni proizvod, kako god. Ozbiljna priča. Da. Bio sam neki dan na jednoj kavi i nesmo se dotakli nogometa ono i pričali smo malo o Futsal Dinamu koji je izborio Ligu prvaka. I taj gospodin mi je rekao da postoji jedan čovjek koji glasi za najboljeg amaterskog futsal igrača u Hrvatskoj. To nisam. To nisam siguran. Ja pitam, pa ko je taj gospodin? I on kaže, Martin je nutricionist. Ja rekao, pa ja znam jednog nutricionista. I on spomene tebe. Je to istina? To nije istina. Mislim, ok sam rekreativac, ok sam amaterski igrač futsala, ne mogu reći, ali ima boljih od mene. Možda sam najbolji nutricionist futsal igrač ili obrnuto. Futsal igrač koji je nutricionist, a možda nisam ni to. Ali da, igram na nekom solidnom nivou taj rekreativni futsal. Čak u tim ligama koje igramo, nastupamo i protiv igrača koji su evo sad osvojili prvenstvo Hrvatske koji igraju za Dinamo, za futsal Dinamo. S nekima od njih sam igrao u ekipi, a protiv nekih sam igrao i pobjeđivao. Malo češće možda gubio. Ali da, to je ta neka kompetitivna nota koja mi treba u životu. Gdje još uvijek ja i sad, iako nisam profi sportaš, iako i ne treniram taj futsal, ne znam, 3 put tjedno, ko šta oni vjerojatno i 5 put tjedno. I dalje se natječem protiv njih na tom nekom jako visokom nivou za amatera, što me tjera da budem i dalje u treningu, da napravim tu i tamo sprinterski trening, da otiđem tu i tamo na futsal termin, da napravim tu i tamo neki anaerobni trening. Tako da, eto, to mi je zanimljivo. To me ispunjava. Kako izgleda tvoj odnos sa hranom? Kako izgleda tvoja neka prehrana? Ima li tu junk fooda koji je neki favorit? Ima praznih kalorija. Ima i svakodnevno, bih rekao. Stvarno, ne hranim se ono čisto. Negdje je to, ne znam, šta ja znam. Da, između 80 do 90% su cjelovite namirnice, 10 do 20% jedan što mi se jede, što neki možda sladoled. Sad sladoled dolazi ljeto, volim jest sladoled, svaki dan jedan sladoled. Sladoled s pistacije. Top. A inače, kao u kontekstu, u kategoriji te junk hrane, pizza, ali opet to je napoljska pizza, ne mogu to smatrati baš junk hranom, to su kvalitetni sastojci, fermentirano tijesto, maslinovo ulje, rajčice, mozzarella, to na kraju bude relativno i kvalitetan obrok. Ali napoljska pizza, to mi je ono, daj mi to kao posljednju večeru, može. Koji ti je neki favorite spot? Idemo, besplatne reklame svima. U Zagrebu, da vidimo, Al dente mi je dobar, Basta mi je dobra, to pamtim. Dobar izbor, dobar ukus. To je to. Vidim da i vi imate iskustva. Moći ćemo na večer. U Splitu, Boka Mora, možda sam tu jeo i najbolje pice. I tamo sam u životu.
sigurno su top 5 sa kozicama tamo pizza, ajme meni. Evo sad mi sline cure kad se sjetim. Apetit proradio. I bijela pizza tamo sa mortadelici se zove sa mortadelom i mislim da su pistacije, neki pesto umak. To je bio spektakl. A vani, bio sam u Napulju, gdje je i nastala izvorna napuljska pizza, bar tako kažu. I jeo sam u onoj poznatoj, kultnoj, kako se zove, Michele pizzeriji. I neću reći da sam tu jeo najbolju pizzu, ali sam vjerojatno doživio najbolji omjer cijene i kvalitete. Za 5 eura sam jeo brutalnu margaritu. Ono ocjena 9 od 10. A 5 eura plaćaš. Zamisli, jedeš kultno mjesto, velika, prava, napuljska pizza, tradicionalno napravljena, zamisli to iskustvo za 5 eura. Jel voliš burger? I je tako da je burger bar najbolji? Burger, naravno da volim burger, neko pizzu, ali poješću ga, neću se buniti da sam mi sad tu donio. Nemoj misli da ga ne bi pojeo. Burger bar, dobar burger, vjerojatno top 5 u Zagrebu. Koji je iznad, daj mi molim te neki iznad. Nisam toliko probavao burgere u Zagrebu. Ime meni, ne mogu se sad sjetiti. Ja imam u kvartu u španskom zapadnom dijelu grada Love on the first bite. Nije loš. Bio sam top. To sam rekao da te moram odnositi. Sigurno u Zagrebu, evo mi je pao na pamet. Gdje sam još bio? A nemam pojma, vi možete reći sva iskustva, vidim da ste tu bolji. Submarine. Submarine, ne na tom nivou. Ne na tom nivou. Dobar, ali nije mi na tom nivou. Mrav. Usporediv sa burgerom. Nikako. S burger barom. Ali bio sam samo jedan put, mali je uzorak. Tako da morao bi više puta testirati da potvrdimo moju tezu. Sad o tvom odgovoru na ovo pitanje će ovisiti naš odnos. I da li će izaći uopće epizode ili ne? Ili ja živo odavljam. Pita, šta će me pitati? Ivan Erslan ili Aleksandar Kalabić? Brzi odgovor. Oba. Jel može? Jel mogu oba? Jedan kao mladi sportaš, jedan kao već veteran praktički. Prihvatit ću. Jako sličan. Jako sličan mentalni sklop. Obojica trebate biti primjer i uzori. Ti vjerojatno mladim sportašima, a Erslan generalno svim sportašima. To je taj pravi pristup. To je taj pravi mentalno stanje koje mora svaki sportaš imati. Koje bi bar trebao imati. Jer obojica, i ti i Erslan, ste takvi profesionalci. Toliko disciplinirani iz dana u dan. Utječete na sve te varijable uspjeha. Imate talent, prvenstveno. Dakle, ne možete bez talenta. Znaš, šta neko kaže, ja ću ja savršeno, trenirat ću, bit ću motiviran. Ali ako nemaš gene za uspjeh, ne možeš biti top. Ne možeš biti olimpijac, ne možeš biti svjetski prvak, europski prvak, ne možeš igrati u nogometu u Ligi petice. Nažalost, to je tako. Mi smo predodređeni genetikom. I od toga ne treba bježati. Ali ono što ljudi rade grešku, što ne iskorištavaju taj svoj genetski talent. Upropaštavaju ga i nema li broj slučajeva gdje mi vidimo mladu talentiranu osobu, 15, 16, 17 godina u svim sportovima, kad na kraju ne može ispoljiti do kraja, ostvariti uspjeh i ispoljiti svoj talent. Ti, Erslan, ste primjeri gdje imate talent i radite na ispoljavanju i iskorištavanju tog talenta. Maksimalno. Hoćemo li uzeti u obzir prehranu? Trening. Trening svog sporta i dodatan, kondicijski ili prevencijski, šta god. Mentalni aspekt. Spavanje, razina stresa. Vi se u svemu tome trudite i to kontinuirano. I vi trebate biti primjer drugima. Da su bar svi takvi. To mogu reći. Da su bar svi takvi. Izvukao si živu glavu. Hvala ti na tome. Iskreno, objektivno. Hvala ti puno. Hoće biti to ringtone sad ujutro. Ili... Motivacijski govor. A ne treba Alex je baš. Ma svjestan ja od toga. Ego čeka njegov tu ispred. Zadnje pitanje koje volimo svima. Imam se zapravo još jedno, ali vjerujem da ću dobiti kroz ovo odgovor. Zanimalo me zašto nutricionizam. Ali vjerujem da ću tu ga negdje izvući. Po čemu bi volio da te ljudi zapamte? Pa vidi, dobro pitanje. Ovako generalno ostavština neka. Pa kroz taj nutricionizam koji je zapravo biti nutricionista moj neki poziv. Mene jako ispunjava kad ja mogu pozitivno utjecati ljudima na živote i napraviti nešto dobro za njih.
a mislim da na taj način mogu. I neka ostavština bi meni bila da utječem pozitivno i promijenim prehranu na bolje što većem broju ljudi. Hoće li to biti kroz suradnju jedan na jedan sa mnom ili sa mojim suradnicima i zaposlenicima u Nutrivisionu, ili će to biti kroz čitanje mojih članaka, kroz čitanje mojih objava ili kroz edukaciju indirektnu, jer ja sam nekog educirao, pa taj neko će educirati svoje bližnje ili svoje manje bližnje, šta god. To je za mene neka ostavština, ono što ja želim promijeniti ljudima život na bolje, da njima boljom prehranom omogućim kvalitetniji život, da oni budu bolje verzije sebe i da žive dulje i što duže kvalitetnije. To je nekako ono što želim ostaviti iza sebe, civilizacijski gledano. To me ispunjava, to mi čini sreću, to mi je jedan od glavnih, kad kažem što je smisao, pa često mi je smisao tog dana da ja pomognem ljudima, to je za mene to. Hvala ti, Roko, puno. Roko, hvala ti puno, bilo je jako poučno i mislim da svako iz ovog podcasta može izvući jako korisne informacije za bolju kvalitetu svog života. Definitivno. Hvala vama na pozivu, stvarno mi je brzo prošlo vrijeme i bilo mi je jako ugodno razgovarati. I evo, nadam se da će ljudima biti to što ste rekli, edukativno, inspirirajuće, nekom možda i zanimljivo, nadam se. Aco, odjavi nas. Hvala svima koji ste gledali. Pogledajte 2 puta i zapišite poku informaciju, jer kao što sam rekao, sigurno će pozitivno utjecati na vaš život. Komentirajte, lajkajte. Ako imate koje pitanje, javite se Roku, vjerujem da dozvoljava. Vrijeđajte. Klasika. I vidimo sljedeći put. Pozdrav. Bok. Roko, hvala. Hvala vam.